Sljedeća vežba, također kompilacija. Napravimo miks donjih, srednjih, gornjih. Predručenje, ruke ka plafonu, prava leđa. Dižemo se, dodirnemo stopala, vraćamo se sa stopalima nazad, imamo ka vrhovima prstiju. Spuštamo nogu. Ponavljamo još jedan put. Pravo ruke, dodirujemo prste na nogama, vraćamo se sa nogama, cimamo ka vrhovima prstiju. Spuštamo noge. 2. Ovo je vežba koja je malo sporija i moramo da radimo na ponavljanju. Vraćamo se nazad, uzimamo vazduh. Znači, ovaj put imamo 2 puta, izbacujemo vazduh. Vraćamo se nazad, uzimamo vazduh. Tako je, ajmo još jedan put. Vraćamo se nazad, uzimamo vazduh. Spuštamo noge. To je bila druga vežba, kompilacija trbušnjaka za danas. Vidimo se.